ola e te sa. O te whatu gau I sumo te tai. Sumo ko I sumo ka whanai, tamai. Ia mama maru se mātou paringa. Mai wawau. Ia mawai mo. Ia tau langa o ia. Ole Sia mātou le mātou tama. Ai marosi le peke ana le mātou tina ia mātou. Se tangata e ana maru. Ale te reo tai me tana noa maro tina. E maa roa lo tina. E le fina. O mātou hupelena. A ele tala whiknau. A sawa tangata e fu. E poa te aile. File rupe oi. Mana tua a mātou lait. Tile a soi. Toi lona mātou whiala mo te ole au ngei se lai. Ai oi nā. E o te nia mai a mātou e o a whanongo unga mai ata mātou le wala lai o te mātou tina. E na mātou hoa le lese lunch. Mo te o luma le pā au te lesi la fie o na tō whāwhine. Ala e la fie ina. E mono mono mai tupe mo mātou e amile lunch. E whai māsani e so se tangata. Se tangata e rufa te leo o tō whāwhine. Ko le ala mātou sunu papakiu. Oi, ke le ai. Ke le ai nisi tane whai. Nuku wha. Não, não, eu não estou falando. Ele é um lamo eu matou. Não, eu matou não. Lamo eu matou pai. Tu ali mama matou te. Assim tá. Não ai. Faya ba. Não está. Ai não matou pai. Se tangata e a mi o solia. Se tangata e a manu. Ai longa a matou ke mo. Se tangata e matou tonu. Anyone can be a father. It takes something special to be a dad. Father gave me the greatest gift anyone can give another person. He believed in me. He believed I can achieve. He believed I can do all things. Our Father's love is eternal, unconditional, and irreplaceable. A loving, patient, and kind Father. The guiding light forever in our hearts. So long, God, it's not a goodbye, it's
Sama ikan macam Ni mau Cina lain. Itu 5 ceng. Ada itu 5 ceng. Ya, itu 5 foi ya. Itu 5 wilayah panau tamamu ia tua. Yang saunot ko Cina lain. Ia le matua pamalu do atu lai na yo uso lai malalatea o mau au nei masa ye tawalu mo le matua ole tau sangai bo fe male bo ina ya utonor man samo masino Januari biasa 10 lua biasa dinai atau ya ini 20 tolol maftangan matinarai 20 tolol tausan yang menistau sangan ai lumor puai tuju aku ya tu inai lalu mak kalau awat yang mato aku mau Januari, Machi, April, Mei, Juni, Julai, Agosto, Setembro. Siale maftanga male to ina ua malanga mai New Zealand ma ia siona Tina ia ma futa ma Tina siona Tina nai vaias ia ai ani ia tua ole sauna na to ina ni dua fe male tua le o me taimi nei Iona awa mai le mato lain so me markina ya o mai loma auso mole na la ina ya matua man ya na mato la le ai no ko mato ai sa mo ai ya mato ai ngai le fifi ya saya masih mai nei semua ele nunca mo mau kama tapi ono faya le fitu masina le ma fitu isa boa ele malanga ya kalau si manga so bela wadi iya abeno mo mau kama o se tanga tai foto e ola to inai o te sautu no la inai le o pengan bueno inai to ina fai pisinisio si mato karesia ya o mai ma batu e so soani la tu pisinis yo la walan nai ya o la ya spara yo miti fango to ina ila na yo na te mau Wah, ini lah tu, kalau pijak, ya waktu malah tu pulang awak dia ini, kalau pijak dia apa, ya mah, tamat pendak tu apa, kalau tu ina, dia mai kawin lah, baik kukulan lah, kan kama ikulan, dia mana yang ikut pijak, ya ayah lupi, ini mai oil, apa ada wadi iya mah. Afai na uma ko ne wa patau tiro vai atua ma ale wa pet to ne wasau ila na tula atu e wa penama inu wa pet ko ya ko sala faina ta pao ya ta
Tamu he mai wiki nala pangu tu e alu. Ide ane ave o e whaasoa masila tu bae ngarai. Ta whau pio. Winga na to ina te. Winga hoi to ina te mai tau. Ko le ale pei tai o le bae ngai a me se au te ina. Ia manda tu tina. Oka, tau kai se ei unga to ina mo. Ato ina, lawa ai. Ei ai le se me tu. Nau rana ata hoi lea. O tangata e fia. Ko winga na to ina. To ina. E happy ana e te miuma. Wale singa matuai. Ia mo te vai. Dei ai de mamawhai ana e fia ana e o le lei. O le ana. Fia ana i o lana. E le nisi me kia mo maua to ina. Ia e mana e me fia ta ngā soro mai. Ia e manu iera malanga a. Whaatai mo le mahatanga. Whaatai mo lo alofa fo i e mātou. E wile taimi tau sangana. Ma wele laki to ina. Mo siana se leni fiorolo siana se leni. Na ma wele na walwal kai ngale a mātou laki le ngota alonga i. Pasoa o ma to ina. Mo te o mai saa. E se la wato ina se. Mai ngā tupe mo sia. Mahana. Ai pā mo walo whea mātou. Ai e whai una ko mori mā. Te se whato whawa lea le te whakasa. Ole taleni pe ona o ta jack of all trades. Jack of all trades. Fai lava i mana malanga.
Ocho foi au tina. Afa pe se matomo vao ua ola ai e mawhai ona whaauma. E whanai anu matuta. E le oi, alai. Ia ona a mata roa lea ona tango le toe. Ia e awa wai pats. Tasi le vaiaso, ua vaiaso, tolo vaiaso. Ua le mawhai ona toe whaauma. Ua le awa. Ua pesi le mawhai ona toe whaauma. Ka moa ko iska amani ama sa masini tana. Ia o whea mai. Drill E, drill E, drill E, drill E. Ai whemele hai. E umala ua roko. Mai te nā, masini tana. Whasosoro koa ia I koe whakawarama koa ia koe ia. O tā leni ai toia ina I mana tuai. Ele uafa. Ai tau mawhai. Ele ole ama. Ai uafa ia. E mana tuai pesi o tama. Te mai tina sa mati tiva I nāsu. E rufa mia lava tō te hita mati. Te mata. Stipu whaki. Tō te mata. Mō mata. Umata. Lerona. Alcohol is mai e nā kubu au malepo atu tamata. Ai taloro atu tina. Tipo, mai mau atu. Au kutu. E awhape po I whaasuma avalu matu te mai. Me whapea o tau I tai au ele usu e whaingawe. Dad will always make the effort to get up and work. Dad, regardless. Pe whatoa moe wa tae tolu. Ina lawa o tama. Ti nā lawa no manonu ia se tu. Mai le tupe na te maua le vaiaso. E le esere a vesi o matutina. A maua lava lana whampia lana le pisikare. O mapia lana o pe o te wai matutina. Le aso mafua e tau le aso sā. Mana o le pia ma le pisikare. E pia na le mapia e o se tanata e lotua. Ke tau lawa tō tasi sa whaasoa mai lona tina ia māteis. Lota mana a matana himu mo rodo. Probably at about 15 years old. I got to. Sa le aise manatu e au hia me lo matu ka nārona fitu skulu ni matalaka. Lima se furu sa matu whakea. Wala awa le uma le lima se furu fai whaama whai noa no le lima se furu aru ifo le lima se lima aru ifo le ono se furu lima fitu se furu fitu skuru lima ronda sui furu fia nei tau sanga na mai le atua mo mato whaftai le atua no tere le tau sanga tere le tau sanga tai ona ole ona no fai a mato a o mato fiona I fu mato te sa pele ma mato ai ina ua yellow tuanga ne totas ia close gate to me se se o ia sa ese tu la se tuanga ne totas
Alo ye isi oto ye si to fieto ye. Ang muku get ko ye. Ye mutu dava o amato fana. O ai wa, wai fa man ye ne ya, wai fa man ye ne. Au na ba o. Au ba o. Fai pouco mais lá, vai não. Ole, não muito mal ele tem, não lá faz tai, o que faz tai de tua, o não a mau ali a manoa, mas tu te trouxe aí de tomar ainda manatu mai win, ya. Mapu ele tomar ele fez fogo do sal e moni le fitala ina ya tu fusa e no matu ya o matu no mo mai ne o halu fana o fasu do tomar ya ita ya ona au le tele se to luo man vai foi tomar ya dala na no mai na vai le matu ya ya ona matu no fulea ya se yo mai lava ina pala au ya tu fa pena la le ngana fa ftai e tele le o mata u na mo mai to ma ya au venga i fo mai ya le na to ma ua ya ma uso fo yo o tinane ya sa ma to se fa tas e yo le ngana fa ftai le tua wai po malai le tele o tātou au mau ne tunu mau I atunu nei ia o tali mau nei o tātou mātua I Samoa I me sa o tōsu I fua mo mātua o lai I o le ngana whaatai lea ia o le tamafu lea nā lai no mātua I o na mātua o mai nei mawhila ia o sau ni o leo suri o whai o le tua la o Reid o mātua tua I whai o sui ana ia le tala lea e whaatai tele si mātua ka mā ia Mapu mātua whaamalu watu Ia nei le tō na mona, na le whaafonga tina, I nane whaafonga le atua. Umana mātou whaamauralo atu, ma le tina, ma le whanau. A whai wale ato toa la mātou tausi, ia se mālosi foi sa atu na atu, ia I le tau iai lau sila sila, ia mātou tālo, ia ngana whamangau, ia whamangau so mātou vai vai, se le ato toa I maua ma le whanau. Ia I le tau tuaina ma le tau seina o e le mātou te mā. Ia, manuia lau malanga. Ia, awe whātari mai. Ia, kōtui fue sa po o au meia mō atu. Ia, ka pēnā lawa I whāsolonga. Ai, ngā whaina mātou mō mau. Oh
matele, na, spoile, sura para a loja tofi le tua sobre o ramo, mas se foi aí ainda no lua, mas esse se foi para lua e tole no Wainuiomata, ia os gastos a mão fai na fanga porto, le foi vai no le piaf, ia ole ai to tele ale to mo polisi le a Mapu se leva ia o fa ia tu se Mapu ole mau le ias tu sai fo Mapu tana fo Mapu mati ai watu foi lá no se o te ora to ina o ia mo to
sanga i rua. Sa fale polis whawhai whea ua mani whau. Mapu masiniva. Ia. Sama whainga orang whatasi masih awore ko ki tabu ila te. Ia nana masa ni mai ia. Rato ia. Ia ia o. Ia o tato na vai te me tawa na. Alua ia na tau tau o ia na ai. Ia. Rato ia. Aku mana bolo. Ia o ke tia tu tai marifa. Ya, o mana balo wan o fa tau o kasi kilo ka pea. O tau. Ya, o wan o fa pea. Ai. Ya nai na lo is na wa fa. Ai. Ili mana bala to ina o lai fina. Ya. Tadi roa o lo tu pasta sindi lo tadi ya. O tadi ya. Ya ya fi tu ko mata ko le to ina lo mana ya. Mapu. Ya fi tu lama. Lo fo me tu lo betu lo tadi ya. Ya usaha lo. Na tala fa to ta vale. Mai pa ko ya pa ko to. O ala ni ko bola ngala fa spit per la mai. Ole ala sa la mo ole ala ma fa sa ma ye ni ma ko. La sa wa ma sa sa mai fa pia la ko ale ga e. Rumah lau, mai mai supaya. Cheers. Oke, kira apa lo para lagi apa? Oh yes. Ya, betul ini sama orang semua imam maya. Iya, dia faham Olha tão titi lá dit. E ofena ia Mapu ia tinga lá na leilo tão titi lá titi lá. E lá uma ia Mapu ia e uma fai. Olha na te visia e forma tá como tomale. E Mapu. Ya. Não lá. Te olha o tu mai lá tá ali ia te aule no. Ya. Ya tá uma fé. E aí ele foi. Ai, sau nga pelo nga malu bau ya pak minam ta mai ta to ta to wala la baletas ya minam ta to sauli ta pelo ta to soi kwa ta to yo me tu ya na fa tele kai to fa tele ya pa sai foi suma pa vai vai se foi ta ko ai no mar ya pai lua mai se ai na lua para lau tai Sabalasi na sabi na maile tua ay nga papa may ya si Yuli Yuli ya on na wat Yuli la banua mo ekanes ye inei o may taba suyo ekanes ya sa tangan mo fantasy matama yo na kay mga pila sa tanong mul tay patalo pa rin ito suyo patili sungai Kota Lainga, Bawao, Rio Fai Kopoto, Lea Jati Mayapia, e Mumalo, Tume, Napane, Tua, Tamama, Maro, Mari, tem nem bonifeira, essa mulher. A pessoa, a semana, tem hora, massacre. Challenge will take over. Yeah, no, so they're a busy farm. Te fatalo fatu
ai lo o ile che ni ko dai che ai video ya le video malan ke so le video le video che ni ko tu le video ba le fi fa ko wa ya poi per la sera c'è la legge e io non faccio niente non so la inglese non so le non può fare non so poi per andare a conversare sau cái chỗ chú đi gọi mấy đâu nuôi này lấy bây giờ chỗ chú đi quên mẹ không đến là phải cái số đó đấy nó tôi như này không phải như vậy tôi sẽ nói mà phải trả được không mà hàng cao được quyền phải nice thế là không à lại phải bạn cũng ba thế này xong mà trả được mà đi ra xong mà đi mà nó chỉ mà theo cái bộ mà xong mà để suy nghĩ này phải suy nghĩ một cái ina talia ya mandei ini baca sama ya kesina saya mah saya tidak tahu ya saya jenis na area we part we pasa punya na tobi titu buat mereka cara tu sama mereka pasal yo tidak untuk di pasa orang tu lihat apa dia tu malu dia wah boleh pakai ni apa yang ni waktu boleh lucu pasal hobi main luar ada boleh lu boleh ni macam tak nak lalu tak boleh le tu memang sama lu macam so cili kalau ni bila so coba buat apa so dia orang yang you baju boleh lalu kalau kau fit ini you boleh tu teman follow ya sau đó ta nói một cái bộ máy sai cũng như là cái bộ của xí ahora no van a chipir estaba en octubre fase pero vita video tu la mato allora noi nai fatto poi sei con le lefie hai mato uno che ma fai tre ore i pitone se mato uno ci tre ore sai le alla idea insomma lo vuole ci lascio la tua ma lei le ma che una ma cacca ayo ratu nel mafa ma vai nel farsa ma tu as sa o le beto no kufa okay oh ma lei io tendi bu ma che lo beto voglio la tendi o tinta mai o tendi muy te va o tendi che tu si dire la fa pitaya fa io le tendi no o tendi na ma se io tendi ma io devo farsa ya Partai masih mau yang menjadi dia malas nasi sudah tapi orang ini aceh mah makanya masih satu ya supaya itu macam kesi sudah terkumpul ada kamera masih cuma ele foi o sumo piscina sama tapi lah eu não conheço e até hoje eu não conheço e até hoje eu não conheço e até hoje achou uma eu me dava ainda tinha ora fala banaba ai ono saía magano de paguta lea sauai inona tau mai watake toto mayona fofoya wala inona ora elo fayesu iate oe elo fayesu iate oe elo fayesu iate oe iasokuma Manuia terele tapo inga masalina de tumor macho para fazer la pro Isso, filho, lá dentro do Rio dela. Tudo. Isso é o ar, Rio dela.
le io le carestia io le gel mina della tua io la io le tuo tanto ma c'è le dai adesso bomba tanto fai se fa filo ya tu ma tu pai o le lona di mai lo tele ya wa laki ya le laki para o ina le laki ya Mapu ya o le mo atu la le fine lo tole pai sa le mori ona ai o suele se fa talana se tele mo ele tele se mo no tama ele tele se mo ni ma o le ua uma ona mo li ma na yo o so ma tu tu se go fo e to tele o to so but to fa fi pa and se fo so ma to na le ma ma mo to ina
se atu ai se pulu I patau sama mama tau. Ole. Ya solia e mo ina whaanoa lo. Whaanoa o sola tama. Ana salo le aso nga. Sa paki ai pa. Whaelonga na mai anniversary. Mama Daisy manai. Kona tua whawhine foi o whailai. Kolong. Wa e ko paki na whaelonga na mai anniversary. Manuia o malanga. Ole apa aku ole. Ni no mai ai. Proxima. Patai na yo uso. Na yo tua na ma tua. Tani ko ya ma tua ya stari ya tau sima sama. Tau sima ma. Patai. Ma no lo fa ya ma. E wila ba ni tele. Tina, se não for no fulava que eu não mamisio, na isso. Se não, a malu, não foi a macho. A fácil se não foi a macho falar meu grandchildren. Já vou lá no. Mana tua pula ya ini, tua fala ini. Ele mana tua mele ini, no itu mele itu. Ya fatu tua, tua fala itu. Ya wafu se. Se mau fui por se, só foi foto para o mele. Vinga mali lama yo vinga tolina. Te tau mai totole. Berkorisi le teo la salmoni si o ma. Ya. Matau na. Matau tu ku mo la polis. Mai ni fa na. Ole lua fi ma lo sa o fa le to lo le ai. Tina ya. Lava. Tina ya ma. Sumato wai. Bulia ya, tenho a folha ali. Me folha aí na, pega taça tá lá estou ainda. Não fale mais todo dia. Eu não faço nem a melhor ali. Tere a o me fez todo dia. Ele gasta te amele. Te amele ya tu la wali. Aí te amele de ya tu folha. Boleh mat tua la wali ya. Ai sisi dah nak lupa curi dia. Kalau nak lupa curi dia, okay lo. Tua wali fa ma ku sapia ya tahu mai nak lupa tak bagi mana dia. Sani dia yang malah dia. Ya, ama sau fa ma curi ni nak lupa. Pacaran dia. Dia mah. Saúde solo tinha ama na tene. Infatti tafa solo ya ma mama kama leo komba. Komba ni sekali ya apa kasih. Ko ya o de mai ko ino ko de ya mai de dua ko fato sa ko ni no me ko. Tanto ya. De mama ficava matemao de te lorta ma nei apa. Ono vinga ke ona. Tala panau isi foi o papi vai levou panau ela baru não fez suscitação todo ya família de tudo uma onda de andar todo e aí mas vai se tá se fazendo o cabelo ele nem na beira si dia tu na dia para também na rua tapi nawi mande tama wani le na vez na paia si dia tinha de ro para também na rua aí do mandi aí não dia tu no Mapu não manuia mana wali no fono mai fa na motor igual vai tá nem manuia já
ia, lo fangia le tua maua so mo ko mau, lo fatasi mo tatu tama. Maua le tu fa le tua no fio, ia finga ben, mo toyo. Lagi mata tu maktanga la ibu le tua, na tu fai le nei mo mau swafo Yesu Kristo. Amen. Molo fatalo ko. So fa man ma lo Yesu Kristo. Fatalo ka yo, yo ate. So ai pa pe mai. So pa so. Ai tu mai. Sim na. Ka ma sa ni yo. Fatalo ka ya so fa man lo Yesu Kristo. Kalau bingung, cuma apa suara cuma ni, Hugh, itu, Julia, Nico, so jawab dia, suara cuma, macam mana sih kalau dia cakap dulu, tahu tak? Sama dia, macam sama. Wah, ulo na ulo. Nak lihat dah. No. Nak X. Kali. Wao pa yacho wala X. Wala sa mafia wa. Abu atu. Abu mole. Itu apa notam. Apa notam itu dia. Ai cuma ada no cuma coba. Masih mau mak. Itu dua ni suap ya. Boleh. Sebelum Reid. Ya, saya kalau mau kulit telur Reid, kalau usus telur Jemima, my daughter and my son Phil. Good evening, everybody. It's lovely to be here. It's an honor to be standing here before you all. I came into this family in the year of 2004. 2004 is when I came into this family, and it was a real blessing to be surrounded by a lot of girls, and my older sisters. So praise the Lord. God is good, and all the time. So I just want to say that tonight I only just learned our dad's breaking abilities. Being able to dismantle and I now know who gets this wrong because he tends to start things but never really finishes it. Yeah, so majority of our unfinished stuff, things are in the back of our house. So interesting. God is good. Also, just like the sisters were saying, their father was an alcoholic. So was my husband. When I first met him, my family only just going to learn this tonight, but that is where my husband asked me out. He asked me out in the pub. And so he asked me out on the dance floor. And so the interesting thing is he was actually kind of half drunk. He was coming out for his cousin's 21st birthday, and he happened to see me standing from afar. I was playing pool, and he came and approached me and he said, oh yeah, hi, because I actually knew him from Mapu, who we were studying. But I just want to say that, so he was like his father, how he would drink a lot. Yeah, very much like his dad. But now, praise God,
it's all been changed. He's given his life to Christ. Praise God. Amen. He's given his life to Christ. He's a born again Christian, and he loves the Lord with his heart. And I thank the Lord that he gave his son his name, but not his own name. So there are many times where my husband and I, we would have a lot of disagreements, like anyone else, right? But like he would be so I don't know, insecure, if I could say. He would like cry. He is one son, it's only another one. So he would cry and I'll just take him back, you know? Like he's so lovable like his father, and so far is honestly he's a real humble man, and I have a witness to that. Yeah. I believe that this man is somebody that is just really kind in general. He's a really kind man. He doesn't actually talk back. He keeps himself, but he spares a lot of money. He has a lot of money, and so this is one thing that I always remember about our dad, is that when he's drunk, he would literally empty his wallet for the grandchildren. And the mums are like, sit up there, you know, like to keep handing out the money. And then before you know it, all his money's gone, but it's all gone to the grandchildren. Praise God, amen? So that's one thing about our father, that he was quite giving. He's extraordinary. I don't know anyone else quite like him. I've never really heard him talk back or have a disagreement with any of the kids. Yeah, he's quite humble like that. But my husband is something else, you know, like he's not like his father, but anyway, praise the Lord, God is good. Yeah, and they say my talk this thing, but I don't just want to say anything. Só foi isso, amém. Falou mais sobre mais um lado. Uma você, cara, tu você antes, o outro o mais um lado. Eu não vou para aqui o outro no meio. Yeah. Mas que coisa. Tinha eu outro. Eu tive aqui. Jadi lah orang nak cakap cakap, nak sofa malat. Thank you. Okey, faham saya dia tu. Ona, walu sama. Oh, mana itu jadi ini kesu. Ada yang mana faham? Kamu dengar apa cik? Ya. Ini sini asyikkan di sini. Gua mati. Dia dah mau dia tak faham kita dia. Orang orang fai, macam dia ini rumah tu sama. Sebab ini. Jadi dia masih akan di sini. Orang satu dia masih akan di sini. Baca-baca di sini. Ini adalah tuai naik secara. Masih tambah fifi cara. Orang-orang aja. Ayat tidak tahu ni. Ayat tu cara orang dia. Cuma saya. Ayat orang dia. Oh, cara orang. Jadi orang lebih mana? Kalau apa dia cara tu orang itu mana? Ayat cara orang buat tu dia buat cara. Ocha la via. Mas solo oggi si ritorna in Ocha. Ma ciao ragazzi. Ok. Volevo fare la messa. Sana no vai Ocha fa fin. Volevo fare
la ndo tu o ma to wa se te mai o te mana tua a fai le matu tu mai pisimisi sa mo o pisimisi lea o le e alo tu fa finu va via cao o tau ia cookies e nasa fa popole ala se le ni tu ma to ai mana tua ma o ma ke i ta vale ti diva i e no to alto mal te ma te avata ma te tu fo mai ala i awal me ma vo fa o ye tama ye sa me ai yo le tala ni so to fa ele se tu pe se ma fai le taxi o ma to vai e anu tama e vai taxi tu pe la pa mo va le taxi tu pe fo na o na ai asaula fa le ona Jenny lang si Sam. Ay, sa sami mo. Ay chalan choy. Mena ni le cha mo choy ba na. Ay chalan choy. Im tu si ba. Ona ni tu si ba ni. Fa ka kali ya. Fa chali ya sei yo la ba ni chai me. Tu poi me. Cuman cuai sih cuma, aja alon. Tapi boleh baik, cuma cici cuma ada loh orang, biasa cara. Secama ini sih. Mato cala mo susu mato pes sufo no ni so mato ai si satu lagi lo to finin fata tele si fa lo toma si fa mania tu ya ti lo to fi le si va fa pena ta ta non che si sa final day. Una. Oleh ramu itu. Ini mau ya lupa nanti tahu itu. Orang sasar. Akan macam sama Nabi. Fai le mafta mal mato wine ini. Oleh asal dia sa fai le mato. Fai tu ala buat cara oleh semua. Itu dia lah mana ni cara sama. La mucho se tuvo. Rudy. Tangan tahu ye ini. Cuma macam lain. Kalau cai anu macam batu. Lo nefis dia calo. Dia mah fai nak sal mana bahas. Lihat ya tu say hello. Nak say hello nama. Tunjukkan sama dia sama Wainuiomata.
telefoni me tāua. O soifua, au au na o tātou tana. O le hao tāwhi. O lona. Tāua moa. Ia o kākua. Ia o ina ino tana. Ai maisi. Ia tā. Ia whana. Mata Yesu ma ba ba. Wow, le me fa ko ai. To atasi pe to ko. Ako male, mi tawa le ilo wingo. Ilo wingo. Now dit we. Le me fai no oficia oi, le me fai no fa yaki. Si lo ka si. Ai fa malu si ati oi ni yaki. Mai sa fi. Na le suafo Yesu Kristo te opa. Na suafo Yesu Kristo fa yo le to ba ai. To fa fi ne mo pa. Na suafo Yesu Kristo fa yo le sa ba langi. To ma tu tsale pa to ma. Amo ia e fa no. Suafo Yesu. Children apa o se tama alisa fia tu fala tu pe mo mato fia ko te ama ko fia si mai o se tama fia tele e tau sami si kalati malole swamali ina uoma se nase oia sa o fia e asi oia I araha e whawhangara na malo o ona na kini fruit. Mata o te e rua o lona moi. Uamisia o e ka, whawhetai mo loa lofa, ma autau whina iai mātou. Whawhetai lea rii, mo rau mea lofa, mo mātou. O loa mātou grandpa. Amu ia le nami, manu ia no malama pa, tātou toi whewai. Ano fatu ya Grandpa Filippo, Mama Shirley, Mama Rudy, Ma Atipili. So smartest and prettiest grandchild. Today I have the honor of remembering Mapu, Hugh, Edward, Reginald, Reid, better known to us as Ba. Ba had a sense of humour that was unmatchable, especially when he was young. He was the kind of grandfather who loved to play the good cop and let us all run around and be loud, before Ma stepped in to tell us all. Bob was also the one who taught me how to play cards the right way that made me win each time. I grew up outside of New Zealand and didn't get to spend as much time with him compared to the other grandchildren. Touched the hearts of everyone we encountered with his kindness, humour and unwavering love. We are celebrating a man who was a vital thread in our family tapestry, and though his physical presence may be absent, his spirit will on. But stories continue to connect us, your memories continue to comfort us, and the world continues to unite us. We will always be connected, missed and cherished. Ile sof mamalo ke riso se fata la fala ia suai le pa ia mamalo potso ile na ia fiafi e mori mawina le aso fia fia si o mati te mapa
Ulawi mua Charlotte, o Matsua o Sau Isaiah, ma Katie Samsu. O awole lona babu le whanau le Matsua o te ina. O te whia mole mawina atu foi I winga whanau na saa a le nite o whina. O peo le usu ko lava I le TV. O ke ahu le a onga koe foi mai, whaile le a aile a fiafi. O lo sau whai lava pa e makamakala TV. Ale me mavi e la monga mai sa moa le leo ke le TV. Ai a whesili ai po te ale a kalai sau. E whai mai koe ke le loa. O lesi foi winga whanalo na tsa o le toe ina. E a wele pai taimi o le aso maliu o le ese te foi. O lana masani e whai treasure hunts mo o whanau lana whanau. E nā le tau au le treasure hunts. Ai ka hoko e kufa mai le suka laki ma lole a Mapu. O pae o se tama e ese le alofa. E ese le loto foai ma le anga le lei mato uma. Na so se tangata. E ese le fia maalia le toe ina ai mai se pa o ngā masiba. O misia lava o e pa ma le tama futanga. Ia manuia lo malanga. Hello. I'm Phil here. I'm the 9th grandchild of Pop. So I don't have much. I don't really know anything about. I was always good seeing Pop. We live here in Wellington. A lot of this stuff, just to see him. It was always good seeing him. Every once in a while, just seeing him, hearing him speak, being able to see him get older and older. It was really blessing to see him just still alive and well at the age he was, doing as good as he was. Si le vi inga whakatai le atua. Mō langa tau singa, I le ola si matu tamape le ina. Papea fwoi langa tau singa I tātou, ona o mawhai o tātou putu pātasi. I sono lana o lona matua ia. O loi moa o Philip e Nari. Ma wau le lona ono, le whanau se ina, poor grandchildren. Le umisa tala, ai o le ala lea, o le a whai atu e la mui o kusi I ngana Britania. Growing up, Pa was the only grandfather figure in my life. But I rarely got to spend time with him due to him living here in New Zealand, while I grew up back home in Samoa. I used to get jealous of my cousins, sometimes when they go out with Pa somewhere fun, while I'm with my parents at home, watching TV and doing chores. I felt like I didn't know my Pa. I didn't know who he was. I felt like the only grandfather figure I had was not a great property. But growing up in Lihifi, surrounded by Pa's family and the church he used to be a part of, I got to know more about it. He used to play a big part in the youth group and was also very active within our church. The influence he had on others was huge. And I hear it a lot when we have discussions about past leaders. It was through this very church that Pa served in, as well as his family, that I was able to know more about him. I knew he loved to play cards as well as darts. And I also knew how much he cheated while playing.
It made me feel closer to Ba, even though he was somewhat far away from me. The memories we have of Ba, they will never fade away. We will hold you close to our hearts, just like you did with our parents and with us. I love you, we love you, but we miss you, Father. Tau si mawai whale me mātou, I uia palana tu wakina. Talofa le pa ia malu malu ua pana potopoto I te tonu o lea nei malu malu. O lo ingoa o Britannia Siniva Pasi, o lo tina o Carmen Ella Reid Pasi, I lona tolu o le whanau o Mapu Musipana. Ko te tula I atu e whaisina muli mau o si mama sutana o Ba. O le tangi sa mātou I lea ona, o te mana tua o pālama na kitia mātou na lea ona. A whai e te ilo Ba, e te iloa paua pesu e ti le leti o Ba o Filisimi-ka ele po le RSA van. Pile lope e peia kau fia reminisce Ba I aso sa nasi si Wainuiomata le RSA. Tulu. Ma whau la, fe atu ua lea ona, ka tani muma mātu I te tua ni pā lea ona. Ai o Ba, e le ai. O Ba I nufu tōni ta vale, Lalu whakamalamas ki māroa ma tātāna pesi. O te mana tua la, na o tāna longa o tu ua lea ona. O te mo ilo le tāpale te ua whakalonga ua pālangi le o le Justin Bieber le whakalonga I matua ina. I te lena o ame le lei o te mana tua I le pā. Ai pei ona o tō sida fia. Ua atoa le lei ale au laka pi. Ai prop uma le au lea a Mapu Musiniwa I le tō te lea te ne te tutu mai ne. Ai lea no la wha I hui lea. Ba. O te tāina la musika leo te le I mo te ngata una te ana mawhai. Ona e tō ina ona wai. Ai pei ona pesi ai lo number 1 o Felici. I te alu ai lea mawhai ma le alo oe. Ia wanu ia lo la ana pa. He's very social, but at the same time he's very introverted. If you fear Talanoa, yeah, I guess that's one of the traits that I seem to inherit from God. Because I was born and raised in Samoa, I didn't get to see him a lot. I didn't get a chance to talk to him until Ma would call and she would hang the phone over to Pa. Like, Pa, he's so kind of fake. Hello, Flaki. But most of the stories and what I know of Pa came from members of the church, his friends. I did not know Pa was a lay minister until I started serving in the church as an altar boy. I didn't even know Pa served in the scouts, the last remaining scouts in Samoa. And out of the blue, after school one day, I took the taxi home because it was raining. I told the taxi driver where to drop me off. And when I told him, he said, I know a man who used to live there. His name is Mapu. I told him, yeah. Hello, grandfather, man, we are a sick boy. I said, yeah, I'm going to live. I mean, we see this going.
he was a hard worker, but he had very few talents. It's not meant to be funny. Yep. So one of his talents was a handyman. So he's here now talent you dance. Yaki. It is coming sa Waipa and Mapu family reunion sam. Hey, you know. So I had that san. Kalau umai pada lawan ni fai sekali aku tak lawan yaki. Awak mulu itu ingat dia. Dia aku fai nada kalau dia. Hobbies. Yes. Dia cakap foi ani hobbies assim uma tu tambah. Kalau no me imani usiba. Awak mana tu mai tahu ini matu tambah. Ya, if maka on sports itu ada TV, on darts, soccer, you name it, every sport in the world, maka isi orang tu kena dia mau main coffee, besi yang trade or inherited, ya, bagi kita faham dia main coffee dia, ya kalau dia yang mau fine, kalau maka mau fine agreement. Maar dus hiermee al die kwijt spit pak. Hou nee mij ook kwijt. Die focus in de page als je maar die view al is. That's how I remember. But what makes Bart great? I'll say it now. The world knows him as Mapu, or Hugh, or Rudy, whatever the world knows him. But to us grandkids, his kids, his nephews, nieces, even his siblings, we know him as Bob. That's how great Bob was. That even his siblings and his nephews and his nieces considered him a father. Well, we'll see you soon. Time flies very fast. Who knows? Leila Lihi, Taimi Malava, Fatalo Fatu Tata Saumina, Nova Film Pate Bernard, Susur Elfenawel Sophie, Morato Falsua, the Paia Silasa, more Fang Ports Tono and Neyman. All we know, Joe Tipoima Passi, while they learn solo grandchildren, Mapu Hugh, Malavasinifa. Ia maule o matua o le head girl me princess ia lai o matua o maulu makano Reid. Ia, o te fia muli mapu atu mama tana mapa. O pā o se tama o lofa, o se tama fo I tau sa afia, mana hulu. E whaktai lavelo o loto o na mawhai o na mafu te mapai te leo aso. Ma le mea, e le I ngalu ia pālo I ngoa. Mea lau whaktai e, because Nisi rei whanau I ngalo I ngoa, e le te tai ngalo ngoa ia pā. Whaktai pā. Ia, o pā sa tau li meina moni no a ui ngā wenga te mea o pātai mi pitoni. Ne whaisina whaiwhaianga fwoi o mātou aina tai ara sa sa. Ia, o mata avale la mapa, e le mawhaina ruta avale si longo ki melisi dia to I nā misi luki. Ia, bojo whailu fo. Ia, o pā fo, o se to ina laki leo so. O pā e fia te e lango I mea o rifles na mea o pomesi. O te lola o misia lava e matou whale o le Rockymans Club ia pā. O na o pā e whaatau ina rifles na pomesi male. Walu las te ina I o whaasolo mai matou ai mo whaatau ina rifles. Ia tau sia lai moa I smakola. Ia, whawhitai pā mo lo sawila o lana. Whaatau mo Volkswagen na tina ina. Sau ia oilo te mapele ina I nā alu. Men lia lo malana e le mawhaina ngalo o e pā. Tawi maina I sa
whaatala. Ai whaatala whaatu I lau sunga I whaitai. O le saunina, whaapere a whainga wenga ma le kare sia a si o mātou grandma. Whaapere lima malu o ma whai o whaatasi mai. Vi ia le atua o na o tau so I fuamanguia ma si o mātou ora. Ai o le a whai atu le moni mau o le mātou grandma. O lau ingoa o Kandala Tuala. O au o le lona bua. And I'm the eldest girl grandchild. A Mapu ma Simberi. O pā o se tangata e while mi. O se tangata o pā e whiwhia tele o tangata o TV. O tāma dance. E tele ki nā pā. O se tasi winga o pā. O le taimi I ngā mātou lai titi ai. Ai ua tele nia ki whangu Wainuiomata. Mātou te vai atu o te sala lana atu tupe. O le taimi lea o tofu le tamu titi. Ma se tupe o tamu pā ale iai. O atu I le tai hafo, o te sala atu atu tupe a le soina. Ai ua le mawhai o le tau whesiri mai e tau whaafoi atu le tupe. O le siwinga pā, o aso tuana I uma, o aso lea e hasi ai, whaatasi malo uso o rana. O aso ia, e mate o ai malang, ma ave se vai sumalie o sai skudini, a wai whiwhia tele to ina o mea tama whisumuri. O taimi mate asia ia pā, e mātou te ta alo I le pele ma tala noa. O le taimi, o le tele o taimi, e whai mamangu ai pā I mātou pele, e nā le mātou e la. O inga ia e bua pā, o te mana tuaina, ma o le a whaingatara whaaranga. O le ale tō tutu sa sutuara. Ka te tai mono sau I le ora. I lenga mo lava o pa. I mampira mo. Ka te tai mono. Good afternoon. Good afternoon, family. Thank you. Nā tōtu, te paia, maru, patasi mai sa inga, ka inga, rama tōtu mā. Eo foi paia, whatalofa I o sunga, te tai te sa minga, ka te kāre sias mā tōpa. Whamalia. My name is Reid. I'm named after Ba. I'm the oldest of Ma and Ba's grandchildren. Some may say I'm the favorite, but that's just my cousins. My dad, Tala, my mum, Peter. My sister and cousins have shared some beautiful memories of our Ba, and I thank them for being strong and having the courage to be up here, to speak, and be present. Ba to me was just a granddad, was also a father. Our family know that. Ba was my first father. Someone that was loving, caring, kind, and as we've all heard, very quiet. He was also giving, and his giving nature did not stop there, along with his caring behaviors. Ba used to love drinking and fishing. And before we all moved to New Zealand, we used to go net fishing in Samoa. We never caught any big fish, but we always brought home something. His love for fishing continued, and for years he would fish on the Pitone Wharf. He would also fish on the bridge between Pitone and Seaview. Many of you would have driven past him the last 15, 20 years. His caring nature for his family continued to the Pitone Workingmen's Club, as Joan has mentioned. We spent a lot of time after he retired.
The reasons he spent a lot of time there, for most people, that saw Pa was playing pool, drinking some beer and playing darts. But for all of us at home, we know the real reason, the meat raffle. Pa used to spend more money trying to win the meat raffle than the meat was at the supermarket. But that's not the reason I'm telling that story. Because Pa would spend his last dollar to cut his family. I have a lot of happy memories with Pa. I'll share 3 that it gives me. For a few years, I was the only grandchild. I remember him taking me around Samoa and doing deliveries in a car that was painted with house paint. We would go to deliveries. He would buy me a boiled egg, with chips. Yep, that was for the whole day. And he would drive around in this car that was painted with a paintbrush. And he was happy. He was always happy. Another memory I have with Pa is seeing him with all of his favorite grandkids. Not a lot of you know this, but we had a family reunion at Motel Marae in 2019. And during that time, he was happy. Our photos that day, I'll never forget. He sat proudly in the middle with Ma, and over an hour of photos, he was still smiling, even though he was missing his front teeth. Each family took turns to go through and have their photos taken. And he smiled the whole time. A lasting memory I will forever cherish, saying goodbye to Pa on the 1st of January 2025, a couple of weeks ago. He was in a seat, and I got to give him some juice and hug him goodbye before I left. He didn't drink the juice, just spat it back out. But I'll never forget that memory. Pa's memory will live on not only through Ma and his children, our mums and dads, but through us as grandchildren. From our youngest, we have an adopted grandchild, Wainuiomata, to Gloriette, always running away, to Ella and Tara wrestling, to Peter and BJ always being quiet, sleeping and playing PlayStation, to Mara, our tap dancer, to John, our vegetarian, who's going to marry a Samoan one day, to my beautiful sister, who's really loud, to Charlotte, who's even louder, to Eva, carrying that coupe, Oh yeah. to Maima, being our future interior designer, to Lipo, you'll become a computer genius, and Tai, he's never going to leave back and say so. To our mums and dads, Auntie La, love you. Rita, my mom, love you. Mommy, I need a carrot. Auntie Kate, No, wait. love you. The favorite Uncle Junior, we love you. I need to come here. Auntie Wina, I really forgot. Just like Pa. We love you. Pa, we'll never forget you. We're all going to be here to look after Ma. My M&M's. Ma, we love you.
We're now going to sing a song. This is dedication to our Rudy, our pastor.